Sopite ho tunia hi coronavirus chung sang thu awan teng la idi ki vende ham jo phat der ki chat lu hele dan na ji ka sei de na ama se pena coronavirus pi ham ti le ichi ima cha he puye virus ki ti le nu le pa te ho he dinga chu le khasim biology science lang ho hilo ho background ho dinga chi pi ham che ima cha he puye chi na na hit khat mai mai he ali pi na mi hi ti ti za nam ti le ichi na na alu ki mu lo lai he ji bu se ta bang mai mai bo be ama wang tija lu na di khat chu pi ji ham ti le la ya dinga koi ta bang hoi thi ham mi ti le upa te se kum som chung lang ho na ama ho bo chu thi he to a china mi tam ta thi ti italia mi tam ta thi ti ko ne na na ve ta ngo he cho kum som na chung lang mi ho bo thi he ale hi jong le ki ve na ngai ti umal idi ki ven tham ti le ma sa pe na max chi he max zo si the po na chi pen hoi ten ve o che chi hin chi N95 kiti na hi max pa bo hi the he aban te le chi chu nawa do pha teng la mila na chi pha te na ki tom ding ti na he ale aban teng la hand sanitizer na khona chu sabana chu na khona som na so bing ding hi jong le cha chu i janam khat hi ding na lai de chu khona hi jo chu asop la na ding a chu hi chi te ni hand sanitizer he chi khona I khat ding khona nu de chi lai ki ji hand sanitizer ahin wang head khat chu hand sanitizer hand purifier he na head khat chu chi za ni ome chi pa he alcohol lo he chi pa he hoi ten sim lao chun alcohol ponte na ema chi pa he chi isopropyl alcohol na ale hi chi alcohol mo he na man diu hand sanitizer na bol diu he aban teng la so piteo gi cha na de ngai poye christian hi win I thi jong le wan gam chi tho tho di we abai he lo wa jong le cho tim thema so pi ule na ho to itam hoin kai lo le wa ho wang hi I bol di wa ka di poye hi chi chu hin ka se khil ka se ba ne ngai dong me ka ke pa subscribe ne bol pi ole ka ke pa